Ya, bro. Banget, Kak. Panas coy, cinta. Ada kopi nih, kopi. Ah, kagak juga. Sama. Panas banget. Belum gajian. Hah? Bila kagak ada duit lu, PA. Apa kabar, bro? Lu cowok panas banget loh hari ini, aduh. Radiasi juga. Ada orang tuh, palingnya kali ya. Oke lah. Mau ke gajian gitu. Ada lu kesel. Ada, bohong banget lu. Ada kagak? Kagak ada gua bilang. Ya udah kalau kagak ada duit dah. Buset dah, gua belum gajian. Buset bohong banget lu. Ada kagak? Gua belum ada. Gua ngomong bener-bener lu kagak lu ngomong kagak ada lu. Bang, maksud lu apaan? Berani lu. Kagak liat nih golok nih. Lu kagak liat nih golok nih, tajam nih. Maksudnya apa lu mau bawa golok? Lah buat bunuh lu. Buset dah. Kayaknya gak seneng banget lo gua. Lah kagak, sabar dulu. Gua taruh golok gua dulu nih. Ayo kalau kagak lu kalau macam-macam sama gua lu, gua bagal lu. Udah. Gua pengen lihat. Ayo, Bang. Oh, gua akan tunjukin kemampuan gua.